Mwanchomo ligereri ase omoyega bugosangereria ogosira gwe kanisa ase ekanisa ya Nyansabakwa ase kaunti ya Nyamira litukulia lero nigo abara bagendere kwegerera serikali ya Kenya kurawa nomuraibwe ense Omoske William Samuel Ruto bakurawa amano mwasiri bw'ekisemi Omoske Julius Migoso Gamba nigate babona teli agendo kere kiororo korosia serikali na nigo anyarakaga kumochia bali bagende kwamereria serikali kona mono kumochia omuraibwe ense Omoske William Ruto nigabule kubwatirana na sira serikali eli abakenya bagendera kwenyorera amagendero muragutumenye muri kito fatikari Gisemba Omogusi nigo abeire gagosemigwa buna tabaisa kungainwa erio arwe ase serikali asekeria buna nero ebwate amagenderero onzi akira engencho kukwana yaiga no muwasiri w'ekisemi Julius Migosi Ogamba oyo otebire buna ekerogo kyoburai bwense tari gentokere giachiche ekyo gekoganigwa na konyorekana rimorioka mungano ngabona mambi ngoya na tozo State House. It is very difficult. Bawoliga. Abanda murega muwazigora. Kenya. Raila Odinga nyako we president. Raila Odinga nyako we president. Mondo kyo manyaka netega Kenya kwa Raila Odinga. My friends and leaders here who are cheating our people. I want you to listen carefully. You must not take our people to the wrong direction. We will not accept it, and we will fight to the last man to ensure that our people remain in government. Kile nomogobori ga neserikali ya kolegi wana mnyongena bantu ga gesona nako erato nishukura henzo ga kukwana asogosangereria ebisabwa byokwagacha eparishi ya Nyansabakwa nigo boigo amagenderero yechipara aba kagokwanirwa amaono mobunge o West Mugirango Omoske Stephen Mogaka na boigo omowakirishi bwabangina ime ye county eyo Omoske Cherusha Momanyi abo batebire negati yobuyaburia bagenderete konyora kurwa serikali eregeti tulishikana mkono auliza rais atakubalia tuweke lami katika barabara ya kutoka Bondeni kwenda Magombo. Leo hii nataka tushikane mikono, ile barabara yetu inatoka Nyamaya kwenda Obwali pia tuwekewe lami. Ile barabara inatoka Miruka kwenda Masosa kwenda Getari pia tuwekewe pesa ya kuweka lami. Na mimi namba ya kabere niweza kutoka tena ninakolengana mchumba kwana tuwakuwa ni president nataka make sure na hiyo project kilikuwa kwa ni tezi para totali na mogari Nairobi eli ndiko terase mogwaziri ito mozorista chana nara barinya saite mere mogari go You've opened the roads to Aliginjira to Konyora 175 billion shillings. Choko open Chiparacho's beach restaurant. Ikine ntekia oseke wa serikali. Kono tistori mutaito wenye wakaiga kando ga roche na nini. Abaraya baiga baikirana nigo bairari bagari abo na kumwigerera omwesikobi Bishop Joseph Mairura Okemwa wekeresia gya Katoliki buna nerebuya ere korokiwa amaskani na boigo ebirengererio byaye binyare koba bigosikwa. The welcome Biamono Father and the Catholic Church in general. You have been at the forefront of bringing up decent citizens. Through the students, we are seeing you bringing up in a very well-cultured manner. Tinsa mwaneti mingo kutagete kosa idea. Aselo omondo koira bishop eite kiara. Eyo ni nga koreki. Tadi nduarama. Nga jimwakire ile wanandu banyansa bako. Ekaro monda kune bishop ni nga kuna. Tadi nduakuna. Aiga siasa cia tutam nigo chabachiko irari baga liaye. Arambe! Mtafia metini mara mbili. Huyu jamaa kama wakati alikuwa naibu wa rais na serikali ilikuwa na machineries yote, hawakumweza.
Mbona leo muwe na tumaini kwamba mtamshinda? Huyu jamaa game yake iko advanced na inaenda mbele. Sisi pia tunaingia kwa hiyo wagon na tunaunga serikali mkono. Hiko ripota Gatembe koroiga Nyansabakwa Nyamaiya West Mugirange gutoke kaunti ya Nyamira. Nje Fatiga.